بسم الله الرحمن الرحيم Nahayeti şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Perverdigarının fil igillerini kandak kılganlıkını görmedin. ألم يجعل كيدهم في تضليل O, ularının hili mikrini berbat kılmadı mı? وأرسل عليهم طيرا أبابيل O, ularının üstüge top kuşlarını evetti. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Kuşlar ularga sapal taşlarını etip, ularını çaynıp etilgen samandek kılıvetti.